swastik agro machinery kawan rak shapi ya kikor ki babon jat ki ban pensuk bat penstat haka kamrap kamrang jui kini kikor ki kenthop ya mini rice mill ki ban pensuk haka kam teriat kaba ka padi thresher ban pendon kam haka ba shok kaba ka power tiller lengba ka company ka bananam ka Comaco company nang tasa ka power tiller na ka company ka ba Kamslem ka Greaves ka ba Donru ka Jakashong ya unongnya lambat kiwe ki jajkor na ka benta ka kamrap kambriang ka swastik agro machinery ka Don Harani Market Beltola Tinyali Persha ka hotel Nakshetra na ka benta ka jingte ba company pila ban phone hakini gi number kalong ka jingker khu ka bakraw na ka benta ki nong shong jong ka thany umkra mau sentiu mau tari yamkhon bat kiwe de ki shnong ki bamarjan ha ka ba menta ka singi ka lai pho tarik ubna jemang arjar khatpra la yoban pli paj ba no ya ka jingking nyaj kali ka ba penyaso ya shibun teli ki shnong na shiliang ka wa umsiang ha ka shnong umkra Haribo district ya ka ne project la tip kerteng kum ka construction of motorable bridge over Umsiang river at umkra kabal shimti bat peniaj da ka corporate social responsibility CRS kabala no senyang da ka Northeast Transmission Company Limited kabala pentreipan da ka DRDA Ribo district jong usnem arjar khatnyo khatpra ia kene ka project lamang tengka hadu sau paulak sau arjar tengka ha kene ka singi bapli ya kene ka jingking lawan bane simbenta da ka deputy commissioner jong Ribo district ka kong RM Kurba IAS officer kum ka kongsan nang ta usri Ashwani Jain u director project NETC Limited kum usumbut kongsan ha ka jingi dan rekatlang ka BDO jong ko umsning CNR di blok ka kong Felicia Lakyang u project economist jongga DRDA Ribo district uba Matthew Makdo lembat kiwe de ki officer ki engineer jong ke district la sakiru da ka jingi dan lang jong ki rang ba snong ki khana school bat ki ripoj ba ki bana ka snong umkra bat kiwe de ki nong snong na ki snong ki badan marjan bat kene ki jingking thamai balai bangi pelong ini banginya lumlang ka ni ka chaka hadu ba IDC ro ipoi hakane ka snong jong phi kadaw pelong ba ya ka project ya ka jingkin ka ba pilai I hangne ka ba laai layarap tengka da ka Northeast Transmission Company bat ka Northeast Transmission Company ka company ka ba PE kini ki line mo ka ba yan ba kisnong chopi kini maki ki balong ki try jong ka line te de na kata na kung kadak jong ka jing don penta jom ki hakban penkiu yang kisnong githau kirap yang ni dak pisa bansna yang ni ka jingkin ka bagi ong dak CSR project te kene kelong ka history lengkap uba ubelong we na girupok mat jong te ka thany haba ajingkran ulapan pau ya ka jingsungu shikade ye ya ki bor jong district Riboy ki bela shimkhia ban penyo ya ka te ka jingking kumjuru ya ka company NETC Limited ka bala no senyang bansna ya ka ne ka jingking ulapan pau baki briu jong kine gisnong kiman sisa ya kijing ki bakrau banjam na siliang kane kawa tang na kadau jong ka jingbom don lan bansana ya kijing ka bapaka kum kane ka bakila yo menta ban kane ka wang siang kalau ka wei na kijing egi namargi kinong shomshnong hangne ide kinong shomshnong ki bamma ya kijing pat baro kinong shomshnong ide kinong rep sudah kawai ni kisnong hari boy district kejungi kede kisnong to penmi bhai marep kata kalong ide kinong repsing ki bedula tam ki repsing ang mes nong umkra kejungi kalong lakum na gumno arton haga siing kita ide ba kamret duna te nagatau to kejing pomdon ka lenti ka singkin kawan ra igi sibun kejing kamtam haga kit ka ba nakaliang jong project economist DRDA Ribo district uba Matthew Makdo ulapan benaru bakum kini kijaj skim kibala sanction lengba kate ka NETC Limited ladap ban pentrei kumbah nyutli haganek district Riboy kita ki kentup ya ka construction of community hall at Umsau Molosnai kabalala ban pendam ka construction of additional classroom at Mau Katiang Upar Primary School kabalala ban pendam ka construction of additional classroom at Piling Kata Village kabadangya chachat ka construction of CC motorable road at Terso Nongkhalem kabalala ban pendam ka construction of motorable bridge over Umsiang river at Umkra village kabalala ban pendam ka construction of CC motorable road at Umso Matan kabalala ban pendam ka construction of DNNT vocational training center at Sonidan kabaka jingtrai kadangya chachat
ha ketika sengi la yoru ia kejing ajing keren na kaliang jong i BDO ka umsning CNR di blok ikong Felicia Lakyang i Deputy Commissioner Ribo District ikong RM Kurba IAS Officer nangta usri Ashwani Jain Director Project ka NETC Limited. Kalong ikiga burong nagamenta Krishnong, kalong ikiga jingmentoy nagta Krishnong, nagamenta kini Krishnong di Bamarjan, namarga pilayo yang keniga Motorable Bridge, ha keniga Shnong kejongpi. Nilayo snow mentan nagaliang jong iba pi umba ilabatay, kanu kejingjinjar, kanu kejingsengaw samsot mo nagamenta kini Krishnong, pi ki kun Shnong, pitip syai, pitip bah, pi day, pi la, pi Pidamat di kini jenjenjar, mo kapor ba kini ka jengki mo tempat yayo. Lementa kalau menjengkel kui ngesnong, kalau menjengkel kuru ya kiwi pat kibala ban yo ban kan ya kini ka jengki mo. As far as our responsibility towards corporate social work is concerned, we do have involvement in some projects in practically all these 3 states, that is Tripura, Meghalaya and Assam. But I can tell you very simply, very clearly that we are not the ones really who are doing these projects. These projects are the brainchild of the government, state government. Dynamic officers like Mrs. Kurba, our predecessors, who identify the project, who propose it to us, and we simply do a very small bit of helping in a very small way to take the project forward. It's basically if at all the credit has to go, it has to go to the government, the district level officers headed by the deputy commissioners. Kini ikam kipentrei kalau katkum kejengya ilan jong kini lan elektrik mo yukilay iya imbang jong pi ya tertes tesero te ha to kan lan ka pakaya kini lan transmission jong ki siya kita kisnong ay kejing yarap ya kita kisnong kenang bakila ban kiyo ke jingyo jingkot ke jong ki pat kam mangisya mentasni pa patay bikin dia cuma CSR nomor you ganda ka pisa bagi ai ni kalong na kejingyo nong company ke jong ki ha ka license name kishimia license name kejingyo no tingkan ka sispa ki ai sheki pai pa ki badon shisha kejing.com kenapa mereka ka company ki kikir lang kitu kisnong kabagiyan kita kilan mo ki te nakataka daw hakal yang jangan pa ban iwe kapag iwan kung kini project kam bagai sarkar kilo no program snap surok dan kisna yang ikut pat dan kerana ketui kisno bagian snow bahag bagian kitkia kinsimkia namar kene kapisa kabala bha hangin takasni kolong namata jumentoy ang sa isnong jongpi redu itu para bayan jan lang bapi la penpu penpeng bat pensungutanat ia kene program da kejing roi kublai jong khna school na kasnong umkra jingking lagi tilap yo men solang ya baru Shina tanya sakut kunang dan siapa masuk apa tinggi kunang sisa kumbani akin dilanti kala ulang muda kuneni ilayan kejeram muka sungkong oja kumbersat la kumban sisa drong lama jingkan am laban